Kanitha-inĩ wa ACK mwena wa Bahati nĩkuo Mũthikabu Joel Wawerũ wa diocese ya Nairobi atongoretie igongona rĩa kiumia kĩa makĩndũ na kĩhunjio gĩake kĩrigicĩirie ũrĩhi wa magoti kũrĩ thirikari na njĩra ĩna wĩhokeku nĩguo thirikari ihote gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Na unajua serikali ikiingia ni ifanye kazi, na serikali haina pesa, inatoa pesa wapi? Kwetu, yeah. Give to Caesar what is Caesar's and you give to God what is God's. Sasa serikali ikisema mlete pesa ndio tufanye kazi, tena wanaanza kusema crucify them. You see, you are not different from the Jews. I'm not different from the Jews. Kuongerereka kwa magoti gũtũmĩte Akenya aingĩ matonye mũtondo-inĩ wa ũritũ wa thogora wa mũtũrĩre tondũ mbeca iria maratigwo nacio thutha wa icehũra rĩa thirikari citiraigana mabataro mao. No Mũthikabu Wawerũ na President William Ruto manyitĩrĩire atĩ ĩno noyo njĩra ya gũkũra bũrũri kuma ũkombo-inĩ wa kũhocia mwĩhoko wa gũkũra kũrĩ mathirĩ. Nimesikia watu wengine wakikurifaa kwa njia ambayo haistahili. Wanalinganisha wewe na Zakayo. Najua wewe unajua hivyo. Ni aibu wa Kristo. Ni aibu, ni aibu, ni aibu. In the book of Exodus chapter 28 and verses 32, the Bible warns us kumtukana, kutomheshimu kiongozi wa nchi. You should know that. Kazi yetu ni kumuombea na kuombea serikali. And I have said this many times. And I want to tell you, I have no problem being called whatever name, so long as I achieve a better destiny for our country. And more importantly, kama Nehemiah angesikia Sanballat na Tobias, ukuta wa Jerusalem haingejengwa. Tulisukuma tu tax, sasa at least zimepungua. Hatungeongea haingepungua. Na hatukuwa tunaongea kwa ubaya. Lazima tusukume rais atupunguzie. Sisi amepunguza sasa. Na sisi tunasema tukiona kitu mbaya, tutasema rais, hii ni mbaya, tusaidie tubadilishe. Kwa hivyo hatuna problem kukua kwa upinzani ili tupata hapo. President ongereire atĩ gũtirĩ ciĩko kana ciugo cikũmũheria barabara-inĩ ĩrĩa acagũrĩte ya gũcokia bũrũri rũrenda-inĩ rwa gũkũra. Anyitĩrĩire atĩ matua marĩa thirikari yake ĩratua ũmũthĩ mangĩatuirwo tene, kĩrĩa makoretwo makĩaga nĩ mũndũ wĩna ũcamba mũiganu wa kũrũgama namo gũtekũmakania ũrugarĩ kana mũng'ethanĩro ũrĩa egũtũngio. Mungu hajanijalia niwe rais wa Kenya ati kujaza nafasi ya mtu kuitwa rais, ama ati ndio nipate mshahara, nipate kazi. Hapana. Mungu amenipatia hii nafasi nibadilishe Kenya. And I intend to do it. And I know it is not going to be easy, but by God's grace, we are going to change this country for the better. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.